So hi guys, welcome back to the channel na my go video ge anui YouTube monetizations go topic ke kai kile YouTube monetizations ko lo ben anui chi ka jala mai dei nang ni go YouTube channels ke monetize te roi lu sang ge nang YouTube ke na ma jana nang go channels ke na nang side income te je anui kang hi wang do ben free men la le ma jana hi wang je la mai le anui hi je ba ma je US dollar hi je ba ko le chi po je anui Indian currency hang ge anui convert te per je te je ba ko le ma jana na kon anui pi je ba Zeme technical channels lays nang ni subscribe te to mak sabam jai du nang ni button ngo ibe lui ibe ba kang subscribe pe sipam ge nang ni nim gai lo sa nang ni ta ge kyam ngai le suppose na ka do ba sa ta di jang ka YouTube monetization gu tu pi ke gi le YouTube nang ni gu YouTube channels ke monetize te ra hang ge rai lam ge 1000 subscribers sang ke subscribers complete rai ra rang nei ma jana 4000 watch time complete te ra nang le within 1 years long ki ge ting kum ke long ki ge nang ni go subscribers 1000 complete ma jana 4000 watch time complete te ra nang le 365 days long ki ge nang ni go channels po within 365 days long ki ga complete mak sa bam je na nang ni go channels le je monetization te drak mo le po je ga monetization ke na YouTube ran kang page bam je YouTube ke na lu ni je 40% lu je ani hange 60% page bam ku le suppose si ko ra me bam le ma jana si mak ko ra me bam le suppose na YouTube na pay be ani hange 60% pay le pay la mi le ma jana YouTube ne lu ni be 40% lu je bang ku le suppose na 1k subscribers 2k subscribers ma jana 1k view ma jana 2k view wang blog ge ani hange rengkang pay be $1 ma jana $2 pay be bam le sipo $1 ta Indian hange currency hange convert per ai blog ge ani ke hang je bang ku le ti be 75 hangai ma jana 76 77 le je abdong te ke je bang ku le se barang taw di le nang ni go YouTube channels ke monetization te nei le design na nang ni go YouTube channels ke copyright claim ma jana copyright strike drama madu zero strike drama gora na ule chipo je nang ni go YouTube channels ke complaint drama ma jana report drama wang blog ke nang ni go YouTube channels drama monetization sang ke nang ni apply te dak membam le chipo nang ni go channel monetize te nei le na sector lo copyright claim lo mi go mi ma jana copyright strike lo mi go mi heber me sector lo jana I gule heber ni ta garang taw de le ma jana point ke na anu monetization te nei lo blog ge ani watch time complete ma jana 1k subscriber complete ma sa ani go channel boost blog ani go channel le ja lo ke ka growth samra mala le ma jana video ra me viral te te nang ni go watch time complete lo ma jana 4000 watch time complete ro kor mala le kanis tu si post ya ba effect ke na nang boost ke di sai sui ja nang te bam ra nang le ke sang na ge ma jana nang tai ge boost mak ti ja nang go subscribers ma jana nang go was our man hang me bra me mazane free stick ke blog nang YouTube kem ta te ra hang ngor over bam le se bra to le mazane update jun jola ge pepem ko lo be ani go YouTube channels ke nang go YouTube channels ke nang monetize te makai lo ja nang go channels ke 1000 complete te mazane 4000 watch time complete makai lo ja ani hange update ke na ani hange advertise ra me ani go channels ke ad te jabam me ad run te jabam ra me le skip able kai jabam ra me le skip te maksa kai bra me le suppose skip wang jabam ra me ja nang ni chi maksa bam le ko jana wang mi be YouTube ke na skip ad wang jabam le sudu ani hange nang kang mo dong ma ko le suppose YouTube ke na 100% 100 ke 100 ani hange 60 pay ta ji ma na 40 pay ta ji ani go channel monetize te mak sai su ya monetize te mak blog ad wang blog ge YouTube na 100% pang ge rang kang chi de lu di ko de le se berang to de le hang sa me chi ko bam le chi ma ko bam le ma jana agu channels ke I ge blog ge agu video ge le ngau to le agu channel se monetize le te ma ri ma jana watch time ma jana 1k subscribers so mai I complete te ma ri le kanis tu ad run te wang se bam je nang ni gu channels ke le je ad run te wang bam le chi po ji ge na chi po ad run te wang se bam je YouTube ke na update ke na wang ra je YouTube na pang ge 100% YouTube gu company ge na ani gu video ani net le je ni hangar kang tati ko dele he rang to dele ani gu monetize te mak sebelum stu ad run te bra men wi prim wax mak sabam rang jina rang to dele nang ni gu YouTube channels ke 1k subscriber complete mak le du ma jana 4000 watch time complete mak le du video ad te wang sabam ra me je nang ni chi mak sabam le ko bam me chi mak ko bam le suppose na video ket le he rang to dele pi ga di be Zeme YouTubers ma jana kang pi pe me Zeme je men ni du pi ga di hang jina to ke song dele se rang to dele see you next video. Thank